الله. انت تكلمت بالعربي لكن جمهورك في محافظه دهوك انا سمعت انه زعلانين على الفريق، على النتائج اللي بالمباراتين الاخيره. شو تحب توصل لهم رساله او تعتذر بالكردي؟ في بريكا كانال عراقي از داخوازا لبورین جماوری دهوی که تمناوی همی یاری کرا راستی بو مجالک نخواش بیاف هر دو لعبت بوری ما نتیجه که خراب دست خوینا و کی ودی تیجی لعبا طلب حدا دقان و تعمد باش بی هندک گورین و هندک کار يعني هندك هنتش بين ثانية هذا لعب هذا بدل كرنا غش طبعا لازم تلقى صافي راح حكم البداية حتى دمايته يشيار بي فازدا خازال بونین شوید جماهیر دو که و از هست مین خوشی و نخوشی دیال ما بن انشالله هم دوی یاری با هر دو یاری چوی تعویض کن پانه یا خودی و یاری کرا انشالله. ان شاء الله. ولو اني ما عرفت شيء بس ان شاء الله. لا ان شاء الله راح تروح للبيت وتترجم تقول للواحد ترجم لي. ان شاء الله. وحافظ كاك. ممنوع وحافظ. شكرا حبيبي.